Ndugingiro guwe nawe toraingira tari. Waingira tari raini ya basa riroka kuwe. Coka na hau thutha we. Aya. Enda waingire gesta. Gesta Waingire gesta naguo. Atoka aingira heka dance to kumuonia. Naguo. O mundu wiko uguo tondu ni gaka. Are you ready? Watu wa Ruiru we! Watu wa Ruiru we! Help me welcome one and only MC Kajib Wanya! Wanya DJ! Haya, weka mkono hapa, kila mtu weka mkono hapa. Tafuta! Wewe! Are you ready? Uko ready kutembea nayo? Tembea! Wewe pulo DJ pulo. Wapi kelele? Roiro. Wahotanero. Mundu ungeina nyimbo cia Karangu ciothe guoko iguru gutiri yeni gutiri wapi kelele ya Karangu tuthiere marathon nigetha tondu nginya ndona MC mwenzangu Mufea ni akinya wapi kelele ya Paul Mufea nigetha tuthie marathon nigetha ndimurehere aini aria meguku ndona nginya mundu gwitwo Phyllis Buthia ni akinya wapi kelele ya Phyllis Buthia ndona nginya Martin wa Janet ni akinya ndona nginya Karaiko amefika ndenda nyambe ndirikogonize na gitio kire na muno aria matunyitireire igongona riri nigetha riagira na ndona mundu gwitwa Mary Lincoln ako ndani ya nyumba na nigetha tuthie na mbere ndirenda kwamba kuricognize our sponsors aria matumite muthenya mumuthi igongona ria muthi riagirire niguo koguo niguhana gitio kire na muno ndienda kumwita haha no mutaru wewe mbere ugatwira mwita gwatia no ria mureka umuthi na nigetha tuthie na mbere nisaidie na microphone nyingine tafadhali oguo mwifangite tukwanjira kambuni ino yaha ukogwo no gatwira offer andu aya ni mareire andu a Ruiru indo nyingi muno and now we want to also to appreciate andu aria maratwirorera online 7 twi live page ni ya Farodhi TV twi live thini wa page ya Karangu Muraya and of course twi live thini wa page ni ya MC Jimmy wonderful. Ndirenda gwita sponsors aria twina unakuja nitawapanga venye tu mmekaa sawa unakuja unasema wewe ni nani kampuni yenu na mnafanyanga nini alafu na susi tuendelee nifanye kitu ile hii ni kitu inaitangwa introduction okay tuko kwenye harakati za introduction moja kwa moja tukienda kutoka hapa mpaka Vietnam tunakuletea kampuni inaitwa nini wewe haligi nani anaongea on behalf sawa hii ni introduction tunafanya saa hizi ndio watu wajue tuko hapa mpaka watu wa online okay yes hello habari zenyu nzuri mimi naitwa Oswin Mugambe natoka hii kampuni inaitwa Together as One sisi tunaendelea na mambo ya lending services sisi ndio tunanunulia watu magari huku nje tuna finance up to 70% kama unataka gari na una pesa ya kutosha sisi tunakuongezea wonderful tentieni iko wapi kwa gari pale Together as One yes hapa alafu uko na logbook yako na unajua in need of 100,000 to 3 million tunakupea within 24 hours thank you yes asante sana tupigie watu wa Together as One makofi tafadhali na najua ya kwamba watu wa Together as One wanaendanisha pamoja na Comfort Homes wakiongozwa na kiongozi mkuu Mr. Kariuki si ndio na Mr. Njao asante
kulipa pole pole. Yes. And from that point unakuwa landlord. Landlord, okay. Tupigie kopo tu makofi tafadhali. Next tafadhali, venye tu tumejipanga, sawa? Utaniruhusu tufanye hivyo venye tu, sitaki kutumia hii karatasi, venye tu tumejipanga tafadhali. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Grace kutoka Walisa Properties. Tunauza mashamba. Tent yetu iko pale, inaitwa Walisa Properties. Tunawatolea title na siku 7. Our challenge is 7 days to get your title. 7 days. Yes. 7 days. And I will name. Wa leo ule mwena offer kwa ando haya mokire mothe. Pamoja tunaofa hapo. Ile plot you book unalipa 50,000. Wow. Tuwapigie makofi tafadhali. Thank you. No, tunarudi akani yale mudu wewe. Tafadhali twende haraka. Ndugu yangu Imarika wako hapa kutoka Thika. Aya doa Imarika. Adoakai. Mwathani agoco adoakai. Ithuĩ twĩtagwo Imarika nĩ kũrũngara. Arĩmbo kainagwo atĩrĩrĩ, arĩtamĩte arakwaya Lebano. Nĩguo tũkorwo tũrũngarĩte. Hema itũ ĩ harĩa. Tũthiĩ twarie na Mũramona yarĩ tagarũrũka yarĩ. Tumenye ng'ũndũ ũrĩa ciendagio, tũthiĩ gũtinda tũkĩheo karũgano yarĩ, kana tũcerere harĩa nĩguo tumenye ũrĩa tũgũkorwo tũgĩbanga. Thank you. Asante. Hiyo ni Mkwanyama introduction. Tupigie Imarika makofi tafadhali. Yes. Gorgeous Institute. Habari zenu. Si tumekuja kama Gorgeous Technical Institute, umetoka side ya Thika na ithuĩ tũkĩte na kothi cia moko twĩ harĩa ũguo Gorgeous Technical Institute harĩa ũguo na mothe nĩ tũkĩte na offer nĩ ũndũ wa Mr. Karango. Mũndũ ndagakinya wa mbere mũno Thika 1.5 akaheo free sponsorship. Ate ũrĩa wakinya gacigana Ndagakinya tene mũno. rũciũ Thika. No akoracereirwo ndakaheo. Andũ arĩa othe magoka tũgakorwo tũkĩmandĩka. No ũrĩa ũgakinya wa mbere akaheo mathomo ma bure. Tũthomithagia cosmetology, tũgathomithia hospitality, ICT, tũgathomithia fashion and design. Wewe woka nĩwe ũgecagũrĩra kothi ĩrĩa ũkwenda, tũtigũcagũrĩra.